ko ti agadal iti kolehiyo tapno makatulong akada kayo kanitatang. Ay, kaya't kumot a makaadal ka iti kolehiyo, anak ko. Ngam amumot a marigrigat tayo laeng. Nanang, makilablabada ak, kan makimanmaneho laeng iti tricycle ni tatang mo. Makamkamtud tayo iti kwarta, anak ko. Kasano nga rodan nga iti arapaap ko ang makaturpos iti panagadal. Agpatingga ak kadilatan diti balay. Anak ko, nanang, nangato ti arapaap ko para iti pamilya tayo. Ngam saan ako na makaadal iti kolehiyo. Agpatinggalaan nga arapaap ti amin. Ay, pasensya kan Talaga nga awan maaramidan mi kan ni tatang mo. Dagiti masapsapulan mi iti inaldaw. Kurang pa paggatang tayo iti kanan tayo, anak ko. Nanang, kas kumaita, naibus man ti bagas tayo. Nas ka na mapaanak manan umutang kadagiti kaaruba. Naurnong pa yan ti utang tayo kadagiti tattao. Nakauli baka nakatugaw iti tirasa nga ilay ng anak mo bakit? Ay, kaya't nangarong ti makaadal iti kolehiyo. Ngamawan mo't gastusan ng agadal. Masya nakiti anak talakay. Araramidak mo ti amin nakabalak nga trabaho. Nagbiag tay laang. Napaida man talaga tigasat kada tayo. Ay, lakay. Nang runa kat dintang pa iti pandemya. Manmano ti rumora pasahero. Kaya't nasa wunday ta, basi ti mapasadaak. Ay, di tayo mapukawan iti namnama, lakay. Ay, nadagsan ti biyag tayo. Ang naskan ngagbalin tayo anatipkar. Agsingsingpat kan agaramid tayo lata iti kinaimbag. Wan, lakay. Day tati kang runaan iti amin. Ti panagsingsingpet tayo. Bakit? Tilangan pagyamanan tayo kanya Apo Diyos. Naurnos lata ti pamilya tayo. Nga uray kin-kin niten na tayon ti kinariga. Nakapulos ka matilay na sa din ti papanan. Mapanak agsapul iti panggadak, tatang. Kasta ka di anak. Wan, tatang. Sapay lakumat at damangawat kanyak nga uray high school la ang tinaturpos ko. Anak ko, pasensya ka na no saan da ka mapagadal iti kolehiyo. Mawatak, tatang. Agyaman nak. Nagpada kami kaninanang mo, kayat miya makaragpat kami at no magtang mo mati kolehiyo. Agam dakil mo't nga rod ato bang ti kinarigat ti panagbiag tayaw. Tatang. Ay, kas kumaitay. Nadaman no may nang singir kaninanang mo. Di kakaiso na at ang danda naglaba, ay iso natin bayad na. Tatang. Imbis nga igatang taylagan iti karentaya, yung bayad na kwarta. Sayang dayjay, hanggang awan maaramidan tayo. Kaputa talaga mo't nakautang tayo kadag iti karuba. Day tati pampanunutek. Iso akayat ko ti agadal iti kolehiyo. Kaya't kayo ayaon iti kinarigat ti panagbiag, tatang. Anak ko, Makitkitak ti rigat yung agtrab-trabaho kan ni nanang. Iso akayat kayo atulungan. Rimwaran na napan nagsapol iti panggadan dya anak talakay. ay ewan bakit. Di akong linapdan kaputa kayat nati tumulong kadata. Maawatak ti anak ta. Lakay. Ay naawang ti panagsarita mitay. Makon konsensya ak. Nakumata nagadalak mata na imbag iday. Saan kumamat akas iti panagbiag tayo. Adaan na kumamat iti napintas ken natalgad a panggadan. Ken maikan kayo pa'y kumait tinapintas sa masakbayan. Lakay. Ay kasano ket marigrigat mo't la tinagtauda ka pamilya. Panagtalon ken panagmula iti nagduduma nateng tinabanguna ka panggedan dagiti dadakkel ko ide. Ay una yan ti biag ti marigrigat. Di tayo pa'y makagatang iti kayat tayo.
Lumandan tay man iti kwarta. Aglabas la kadag iti dakulat tayaw. Gaputa pagbayad tay mutla iti utang. Wan nga rod Malatarubara ka pa nagpasada iti tricycle. Bareng ada mapasada. Agsapsapol ka, di bang ganda? Wan madam. Kasapulak ngamin unay ti kwarta tapno matulungak ti pamilyak. Oh, anya nga tinalpas mo? High school lang tinalpas ko, madam. Ganun? Sapay ko mata matulungan dak ngagtrabaho. Amom ka dino sa dino ti ayan mo ita? Wan madam. May sa restaurant. Well, may sa restaurant. Ang amno madanon ti rabi. Agbalin at club dahi ti a restaurant. Anya? Okay, alaan kang agtrabaho, ha? Kaya magtrabaho ka iti rabi. Sige, madam. May atak iti dayta. Tinapatag. Adda pang gada. Ala, nalpasan ti sariranta. Agsubli ka dito inton rabi. Tamabalin mo, di mang rugi. Anya ngay ti trabaho may di restaurant anak ko. Servidora nanang. Ay na, nagsayaaten ta nakasapol ka dagos iti panggadam. Wan nanang, kinapudno na, mabalin kun ti mangurgi ngagtrabaho inton rabi. Nay, apay nga rabi iti pa nagtrabaho. Iso kanumot ti kadwan ti tao nanang. Adamot ag duty iti bigat. Aldaw kan rabi. Madam, saan na dahito tinagsaritaan ta? Agserbidora akla ang dito'y Hoy, club. karaman da ito iti trabaho. No iti bigat, agserbidora ka iti restaurant. No madanon ti rabi, agbalin ka aman nala. Ha? Saan ka niya kayat mo ti makatulong iti pamilya, Milana? Isong aramidang ti bagbagak. Agsala ka ti stage. When? Ngam, Engkan! Pag-ura yung dagiti mang buyakan ka at customer. Dakam ti mayawin mo a kwarta no aramidam ti bagbagak. anya? Ikakit din! Sayang ti pintas mo, no di mo iparang ka dagiti tattao. Nay, nagadumot tun dagita grocery items ang ginatgatang mo anak ko. Wananang, para kada tayo dayta. Ngamapay ang nagadaw. Saan kayon amas daaw? Intad adagos jebus ko titangdan ko. Iso nga inggatang ko adagos kadagiti masapsapol tayo. Ay ha, wananang. Sige, mapanak bi iti silid ko. Agluto kayon iti kanan tayo kada tatang. Mas daawak bakit? Apay ang nagaduti makan dito lamisaan. Ginatang day ta ti anak ta. Anya, ne, nangalaan na nga iti inggatang nakadagita. Inted ka no matadagos jebus na titangdan na nagtrabaho. Iso nga inggatang na adagosan iti kanan tayo. Kastaya. Wen lakay. Ay tinasayaat. Inakayabanan ta anak ta. Tamangan tayon. Makita! Kay kayat na ka nagiti customer diti club ilana. Ngamin, kabarbaro ka nagpintas ka. Saan la dayta? Mayat pa iti sukog ti pamagin. Madam, Oo, sige ti sumarunong agsala. Sigurado apalakpakan da ka dagiti nagado a customer. madam. Araramidat laan da ito'y para iti pamilya. Gantap no makaurlungak iti aramatag nga agadal to. Ano gusto nga ron? Saan laman nala ti aramidam diti club ko? Ha? Anya ti kayat yung asawan, madam? Ala, dumngag ka na yung bag tapno maawatan. Dakalaga tati agur-uray kan ka. No surutan ti bag ka. Ha? Anya nga iti aramidak, madam? Ay nagaduman na
na damak-makan ti adda dito'y lamisaan bakay. Wen nga rod lakay, insangpot man ang ti anak kadagita. Kan amam, Apay. nang teed ti anak ta iti kwarta kanya kapag bayad ko kano kadagiti utang tayo. Ay dakkel ayat isweldo na iti restaurant a pagpapayan na iti rabi ay. Unsa? Ay, Nasingpot ka no tinagbalin nga amo na. Saan naimot kan ada ka no tape no kwarta nga iti dagiti customer. No makurso na daan dati pa nagserbina. ay, met, angaraw. Nagasat nga ron ti anak ta, iti kasta anastrakad na trabaho. Wen lakay. Ayan na nga ni Elena. Matmaturog. Ay, Di mon singaan. Anay, narnakanan dya anak ta. Nabannog siguro. Madam, nagdakkel mo bayad mo kanyak? Wen kapot adakkel ti mapaspas trek ko, tunggal rabii. Ha? Iso asi kay tanti star dancer ko, Elena. Manipot nagtrabaho ka dito yung club ko, nagpangato mo ti sales ko, nagtriple pa, nagititataw nga umayakbuyakin ka. Madam, Iso lang yung tagsala. No, damang table kin ka bak nang, mapan ka ang dagos. Nawatan? makonkonsensya ak. Saan nga mo dagiti dadakkel ko amay saak gaya man aman nala, madam? Anya? Tiam mo da, servidora ak lang iti restaurant. Ay na, Elena, panunutom ti masakbayan. Saan ka di akayat mo ti makaadal iti kolehyo? Uwan, madam. Dahito hindi undaway mo. Tapno makaurnong ka iti pagmatrikula iti kolehyo. Madam, Pagpilyan ka. Anya ti kayat mo. Di makitkita ang agrigriga ti pamilya. Wano agbalin ka langan aman nala. Tapno ado ti kwarta. ha? Agpili ka. Narigat ti agbalin ang marigrigat. Tandaan am dayta. ay adan bukod ko at tricycle bakay. Uwan lakay, ginatangday ta ti anak ta. Ay nasaan ako na makipaspasada. Bukod ko na tricycle ti pagpasada. Ay na makaurnong tayo ni iti kwarta bakit. Saan tayo na makamkamtod. Uwan lakay, ay na maragsakan nak launay. Gaputan nakasarak iti nasingput nga amo ti anak ta. Uwan nga rod bakit. Kaya nagadaw ti awawin ni Elena amakmakan dito'y balay. Kita nakagatang pa yan iti nagpipintas abano na. Uwan nga rod, ay naamo na pa yan nga ornosan ti bagina. Naka-make up arumwar. Nagpintas ti anak ta no nakapostura. Uwan nga rod. Ay na, kita ati kinapintas na tunggal rumwar. Ay na, mayaat. Wan, tinawid na ti kinapintas ko. Anak, mabait man laang. Apay ka dinanang. Adda sa bali madmadlaw ko kan ka. Anya day tananang. Apay kumut-kutong ka. Ha? Imo nagdagiti matam, kan rimapis ka. Adda ka di sakit mo. Ni, awan sakit ko nanang. Apay ko mga agsakitak. No talaga nga awan sakit mo. Itaypay ko managpalas ka ama pa nagtrabaho. Nanang, nagpusyaw ka pa yan. Kaslawan ng daram, kanayon ka nakapupok iti silid mo. Anyat mapaspasamak ka. Nanang, agtayak man ang ti panagkitak. Maulawak. Ha! Ay, Diyos ko! Ay, Diyos ko! Ay, natali mo dawon ta anak ko! Ay na anak ko. Adagayam nakaarwa sakit mo. Kit naalam ka no dahi tayo tinagduduma lalaki ko na ti doktor. Pagawa ng dak. Nabayag na inlimod ko anak kaptanak itinadagsan na sakit. Katadan tayo
ang tibiyag ko. Nagbalinak at GRO iti may sa club. Kat ijay tinakaalaki ti sakit ko. Nagdudumalalaki ti nangusar kanyak. Pagbababawyak ti amin. Anak ko, Sapay la kumata mapakawandak, tatang. di ka agdanag. Napakawanda kan anak ko. Agyaman na. Ay, Inaramit ko laang daytoy. Gaputa kayat kayo at tulungan. Tapno makaurnong iti pagadal ko. Ngam kastoy matan tinapasamak kanya. Elena, anak ko. Nanang, di kay kumagsangit. Tapno sana nadagsan ti parukom ko, apumanaw. Anya, anak. didak sangitan. Si bibiyagak pa'y makapagkidawak pa iti pamakawan kada kayo. Kang runaan iti Diyos. Elena, anak ko. Tatang, nanang, nagsayaat kayo kanyak. Impatagdak iti kasta unay. Isuapat-pat kan kayo mat. Unay. Anak ko! Elena! Saan ang gagagangas na anak talaga Anak ko! Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio, Agiyaman Kami. Biyag, ti tao. Naimbag nga orasyo papagayam. Itagon daway sagutan da kayo iti sabali manan apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Ha? Anya dito nagdakkel abag abinaklayo tatang? Malabaan anak ko. Tay awat ko ang malabaan daytoy. Aglisi ka. Nagadumot tan? Marigatan kayo tatang? Mayat kid di ano ado. Tad ado ti tangdan ko. No ado mo ti awat ko ang malabaan anak ko. Tatang? Oh, mapan kayo ni di pagadalan. Aldawin. Maladaw kayo. Wan, inuray da kayo lasim mangpet, tagpakada kamin. Ala, mapan kayo nga rodan, Rosie. Ayabam ni ading mon. Wan, tatang? Agyaman nak Diyos ko. Tado ti awat ko alabaak kita. Kastoy ko maakanayon. Tapno kanayon mo't adakkel ti tangdan ko nga aglaba. Hoy! Gardaw! Ha? Ne, da kayo mo't gayam, tatamaton. Nagado mo talablaba amon. Apay, trabaho ay at ilalaki ti kasta, gardo. Babae lang, taglaba. Tata. Bakla kaya. Kanwan gayam. Anyangay, nakapanunot ka. Gatanga kon, tesular kan balay mo. Saan ko nga ilako, tata? Anya. Ay sos. Kasapulam ti kwarta, baro. Madamdama. Agadalay ni ti college dagiti anak mo. Awan pag naidan mino ilakok ti solar kan balay mi, tata. Ay sos. Agawid kayo di probinsya. Tag business ka iti baboy no iso. Nembagi di probinsya. Tado ti libre jay. Sana kas dito'y syudad. Amagatang amin. Basta jak ilako, tata. Patsik asaan na kami abaybay anti Diyos, tata. Basta agtulnog tayo kinkwana. Ipay na dagiti kasapulan tayo. Ha, dahi takit ti jak kayat ken ka. Takasabanak manin ako nak. Panawan ka man langay. Ngamnay, gardaw. Agpanunot ka lata.
Ilakom kay den ti balay kan solar mo. Tanangina pa ti daga ita. Ay sos, nulumakan to ti daga. Di monton malako ti solar mo. Uray padawat mo. Ti danton pagananaw. Tanagalas ti balay mo anay patakdar di ta solar mo. Darasan ti magna ading, tapno matulungan tapay ni tatang nga aglaba. Malamutan manang. Hampay nga tangan alpas ni tatang nga naglaba. Ado jay labaan na ading, saan pa'y siguro analpas day jay? Naggagat nga aglaba ni tatang niya manang. Wen naimbaglakit din ta nagagat tinagbalin nga amata. Nasingpet pa'y, maasyanak ka ni tatang. Nuwapay gamin ang natayon ni nanang. Ala, saan tan apanunutan ni nanang? Tapno saan tamanan nga agsangit, ading? Darasan takit di timagna, tapno makaawitan, kat matulungan tapay ni tatang nga aglaba. Anyat ko nanaya, lakay. Di nangarod kaya ti Jaski agar daw. Tulungan nakman ang mga iayo kinkwana bakay. Ay sos, numagatang tati solar kin balay na. Ay, nakachambata. Nated na itinalaka, lakay. Ited na, awan am muna dayay. Rupat kwarta dayay, tanarigat ti panagbiag da. Pakita am lang iti subag mamano a kwarta akit, awatin na. Ang ko namit, adi na kayat nga ilako, lakay. Uwin nga raw, agalalapay la ti panunot ti Jaskay. Ngam, may ayok tumot la dayay. Imposible ayak maalokoy dayay. Ay, no ilako na kadata day jay solar na. Ay, agi patakder tay tinegosyo tay jay. Iso nga rod ako nak, atulungan nak ang mga ayok kinkwana. Sige lakay, napintas nga min ti lokasyon ti solar na. Taigi da mismo ti kalsada. Maya tapag bisnisan, lakay. Uwin nga raw, dayta mo ti panpanunutek, bakay. Basit lang ay ayo. Patsyak ang maalokoy kung tumot lang ni Gardaw ang mangilako iti solar kin balay na. Gardo, alaam da ito'y. Ha? Ala, intedyo mo tindag iti karga ti refyo, madam. Wen, tagawid kami nga ni Jay probinsya. Alaam mo ta na imbaglasidan niyo kadagiti anak mo. Ay na, agyaman ak ngarod madam. Awanan yaman na. Kanalaam tumutandag itay nakasako aban badoy Jay sila da. Usaran niyo nga agama. Napintas pa'y dagi dya akawas. Ha? Ay, ala, agyaman ak unay madam. Adoy titangdan mo ang naglaba, nagluto ka nagplansa, Gardo. Ha? Ala, apay anagado, madam. Di ka nagdamag. Awatam latantan Nagadumat ti patrabaho kan ka. Diyak mo't pampabayadan na iti. Basta awatam mon. Tip mo kanyak dayta, Gardo. Agyaman ak unay, madam. Nakasingsingpit kayo unay. Tatang, agsardengak pa'y lang ag-eskwela. Tatulungan kayo ang makilabada. Saan anak ko? Agadal ka. Ta ikarigatan kayo pagadalin iti kabsat mo. Nangina ti mabayadan iti kolehiyo, tatang. Nilatan ading ko ti pagtuluyan nyo. Tapno matulungan kayo nga agtrabaho. Saan? Basta agtuloy ka anak ko. Ado ti remedyo. No kasapulan nga umutang tapno mapagadal kayo lain nga agkabsat. Aramida. Banana kyo! Turon! Banana kyo! Banana kyaw! Tumatangak man! Ha? Ay, agyaman nak. Adagos buy na manok. Sapay ko mata maipaibos ko adagos tilakok. Tapno malabaak pa'y ti awat ko alabada. Amom, Gardo. Magustuak man ti panaglablabam. Iso asika kanayon ti ay ayabak. Nalinis ti lablabam. Talagang amin na may katamin amurang dagiti labada. Agyaman nak no magustuhan nyo ti trabaho, madam. At dapay katati mo a babae nga aglaba, Gardo. Nairuamak ngamin iti kasta trabaho, madam. Tamanipod ubingak. Siya kung ti paralaba iti balay mi. Tasyakit nga rod ti inauna. Kinpasig kami alalaki nga agkakabsat.
Isumot lagayam Okay nga rod, agan anus ka gardo. Anusan da kami nga ilablabaan. Tanabuslon iti kawas dagiti kabalay ko. Sukat da sukat. Wen madam, awan problema iti dayta. Gardo, nakabayad dun dyan mo iti matrikula na. Saan pa'y, Nana Susana? Apay ka de. No kaya mo, pautangan kay ti pagbayad da. Di kagdanag ta, saan ko paporsyentuan. Ha? Wah, Alaan, mabayin ka man na nakunak. Adtoy, tita. Awata mo tapno, di ka nagutang iti sa balay. saanin Nana? Tayin inutak abayadan ti matrikula ti anak ko. Alaki din! Di ka kadagbabain. Kasla kasab sa bali. Agkakalugaran tayo, agkakaroba tayo. Agyaman na nga rod, Nana Susana. Sige, umay kan tumanan pautangan na, Gardaw. Amo ka mabayin ka mang ibagay ti kwarta. Isa siya kung tagdisnudo amang pautang kang ka. Manungay tintin mo, bakay. 30 mil, lakay. Wan, mayat. Inton sumarunaw. Idakdakkel mo, ti pautang mo. Wen, amo kong dararamidat. Nakaplano amin nun. Pautangak iti dakkalagatad. Daytay marigata namang bayad. Tapno mapilitan namang ilako iti balay kan sular na. Agpada ta iti pampanunutain, bakay. Bareng magunod ta, ti kalkalikaguman ta. Kuyogan nak ije plaza anak ko. Hinta mangupin iti bank account ko. Ha? Bank account? Apay, adda ka di urnong yu? Wano kwartayo? Kat pasigmat nga utang ti pagbibiyag tayo, saan ka di? Basta mangupin ta iti bank account ko, anak ko. Taka sa pulak. Isuro na. Tamumit ajak amo ti araramidak no maipapan iti kakasta abanan. Kuyogan nak, anak ko. O sige, tatang. Balot! Balot! Gardo, balot man. Wen, tata maton. Umayan. Manuti alaan nyo balot, tata. May salaang. Tay sulat ka ba ilak akanay? Mapaya parparigatan pa ila ti bagim nga kay kayo. Kit adda lang aroden ti kwarta. Pinautangan na ka lang aroden di asawak ti gastusin nyo. Di ka nagtrabaho. Tadumit kwarta mo. Sana, tata. Masapol nga agtrabaho aklat ta. Ay na, saanin, Gardo? Agi na nakakit din. Kakaiso na nga dagpautang kin ka. Iso ano pautangan na kamanan ti asawa. Awatem lata. Aduo na yun ti utang ko kada kayo. Nana Susana. Ay na, mabayin ka man na nakunak. Amok no kasano ti rigat ti agpadal iti kulehiyo. Iso nga alam dito. Dito alam. Nana Susana. Alan, nawata mo. Konfirma mo dito ya. Pasensya ka na nga masapol nga da pag pinirmaan ta pinautangan ka tapno awan to ti agbali na parikot no bilang laag. Uray saan ko man, Nana. Sapay nagdakkel lagi ti papautang yo. Ay na, di ka kadyag babayin. Kaya't da ka tulungan. Iso papautangan da ka. Anya ngay, medyo nabayag mabasitan ti utang mo kanya. Umayak ag singiran na niya. Ha? Kinuyog kon ti asawa. At nadak ngagsaksi. No makabayad ka, wino saan. Wah, Kasapulak nga minan ti kwarta. Iso asingiran kan. Nana Susana. Gamnawan kwarta mapagbayad mo. Ang damot to'y balay mo. Wen gardaw, kasapula ka talaga, iso pasensya ka na. Saan ko mangagsaksakit tinakam mo? No, pursaan da kan ngagbayad. No, awan kwarta, mabalin mo tati balay kan sular mo ti pagbayad mo. Wah, saan, Nana Susana? Jak ibayad to'y solar kun balay may. Tawan pag naidan mino ilako minda ito eh. At ket, anyat pagbayad yung arod ngay. Di kay agdanag, Nana Susana. Tabayadak ti utang ko. Nga awan surok kun kurang na. No kasta. Imbang kuyo ti imbautang da akwarta, tatang. Wen anak ko. Mamaysaan dak ti kunada. Ngam saan nakapaatiw kadakwada. Nuwais da. Nawawaisak pa'y anak ko.
Kablaawan da ka, Rosie, anak ko. Nakagraduar ka mo't lang. Agyaman tatang. Kat isagot ko kada kayo ti balikik. Agyaman unay iti ado nga anos kan sakripisyo yo. Ay na, nakaragragsakak anak ko. Nakalpas ka mo't lang, ti panagadal mo. Wan tatang. Saan ko amaragpat ti arapaap ko naawan kayo? Agyaman unay. Ikarik, apaman na makasapulak iti trabaho. Saan kayong to napagtrabahuan? Katsak tumat ng timang tulong iti kabsat ko. Tapno makalpas mat iti panagadal na. Lakay! Awanan di kwartak! Ha? Apay! Napukaw mo? Naragrag mo ano niya? Manutin napukaw mo? Kung nagtumot kin ka kita ang tiwalit mo. Dosay kamot ngamin no daduma. Di kwarta nga yung bayad ni Gardaw. Inyinbis ko ngam na scam. Anya? Kung naknuimbang ka. Sa nga road, takunada mo ta dumakkel ti kwartak ni pangkoy jay. Ngamin taray damutan. Ay nawa, nandi ka kay suna kwarta talakay. Anya? Naimbag kayo, pay Gardo. Pumintasin ti balayo. Imasinso kayo. Dagiti anak ko timang patpatarimaan iti balay mi. Nana Susana. Naimbag ka pay. Profesyonalan dagiti duwang anak mo. Nakapapal ka. At dalat taasin ni Apo Diyos, Nana Susana. Iso tinang tulong kada kami. Bambantayan ngamin ni Apo, dagiti natulnog nga anak na. No nasingpet, napakumbaba. Kano saan kang agsasaor iti pada matao. Kano tagtagibas si tanda katipada matao. Agtalinaid kalataan na sayaat. Tani Apo Diyos timang tarabay kin ka. Naayat unay ti Diyos, Nana Susana. Tasaan da kami abinaybayan nga aga-ama. Wen nga road. Makitan ti panagasinso ti Biagyo. Nakasingsingpet kayo ngamin nga aga-ama. Ket alaag day tagundaway nga agkindaw iti pamakawan barok. No andaman saan mo nagustuhan nga aramid mi iti asawa, pakawanan da kami. Si kalakuman ti makamo amang pumpun no iti nagkurkurangan mi ken ka. Wen Nana, agiin na yat. Kaya nagpipinakawan tayo. Tapno maragsakan ti Apo kada tayo. Nana. Dagiti tao ang mairuruman, ti Apo Diyos timang tarakan. Ngam no natangsit kay ti padam a tao, dakas to titungpal mo. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag. Ti tao. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Biyag. Ti tao. Naimbag ngal daw kada tayo amin. Itagon daway, sagutan da kayo iti sabalimanan apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Anay ko, nagsakit unay dato dyan ko. Aga nakaksamat tanalan. Ha? Sige, itaray ka ni di ospital, di na. Tulungan na kalanan. Diyak sa matakabalan na. Nagsakit unay. Kapailam na ita ba kahit? Andak lang dito eh. Saan ka abay-bayan? Babae man ang timpas ngay mo, bakit? Nagpinta sa maladaga. Sabi namin ang nga anak talakay. Oh, api akasla saan ka naragsak, bakit? Agragsak ka kide, tananayunan man ang dagiti anak ta. Naragsakak. Iso na lang ta. Diakabsat mo ti pampanunutak. Sigurado. Adu manante sa uday jay. Pasig tumanan nga kakasakit nga sarsarit at ibagbagana. Baybay aman ni manang training. Aw-awatin talatan. Gagangay siguro iti nabakitan na balasang ah.
Uwan mat kahit di ipagpagapo ka niya mga asawa alan. Apay nga da ka manan, Alan? Kuha manang. Umayak ko maumutang iti kwarta. No, adda Day tanto mga mintanak kay nga anak. Manang. Awang mga minti pa kanyo kadagit anak yo nga maapay nga anak kayong anak. Bayatak mo't laeng. No, maalak tay sweldo ka nagkarpintero, manang. Uray ko man no sigurado na singput to dagit anak yo. Amangan no makiasawa kan mga asawa dan tumot ladagos. Amangan no minor de edad dapay lang. Makinobnobya kan makinobnobyo dan. Asinon tungay ti makatulong kada kayo. No kastan to daramid da. Saan mo't kumaa, manang? Kat, apay amom nga raod no pumudno timbagak. Manang Trinay. Bagnang kayo ayat ako namla na sino kayong agpapado iti anak. Adda asi ti Diyos, manang. Ay na, kasta ka na yung tibagbagam. Di uray man naasin ni Apo Diyos na di yung mataksyonan. Awa na, aksyonan nyo Di kay anak nga anak, tani. Kababahin ka dagiti pagututangan nyo. Naiwarasan ti utang nyo. Saan na bali, manang? Kahuston ti pito nga anak may. Husto at talaga na, agasam tapito. Isardan yung ti aganak. Narigat ti panagbiag kita. Manang, Mano ti utangan. sangaribo laeng, manang. Igatang ko iti bagas. Daytoy. Daytanto mga minti bagbagak kada kayo. Anak kay lang anak namin. Mangurkurangis kay lang arudan. Kat nakautang ka kanima ng trine ang lakay. Uwin ba kay? Sigurado nga pinagsasauhan na kamanan ni manang training. Gapo iti kasta nga itsuram. Uwin Ngam, pinalabas ko latan nagiti imbaga na. Nagna dito'y may sa alapayag ko. Sa rimwar mo't la iti bangir alapayag ko. Alan, Sa bagay, nerwama ko niti kasdi nga ugali ni manang. Agsermon pa nga muna. Sana kanto ikan iti bulbulodo makwarta. padasak sa tagtrabaho no makatanggadak. Anya? Ay, saan ipamaisam ki diti atensyon mo kada iti anak ta. Kaya't ka nga rod nga tulungan lakay. Mas kasapulan da kada iti anak ta, bakit? Kabailan kayo asuportaran. Babasit pala dagiti anak ta. Iso asikat rumbang amang taripato kada kwada. Uwan mat kahit di Ngam, ala, pasensya ka lakay. Saan ka pala nga matulungan tadta? Naimbag to ano dumakalan dagiti anak ta. Naggapuan ba kay? Ije man iskwelaan. Kay nasa unak je maestra ni Bia nga anak ta. Iso kano tinapili nga kandidata ije pagadalanda. Anya? Kit narigat sa amod dayta. Kin kasapulan sa iti kwarta iti dayta. Kung namat je maestra na nga makitinulong kanong agla ko iti tiket. Anya? Maayatan nga min je maestra na iti kinapintas kan kay nasaririt je anak ta. Iso nga iso ti pinagkandidata na. Imala nga minkin ka analaing kin napintas ba kay? Dua ta nga malaan na lakay. Auntie, umayak man. Apay manan? Imbaundak dananang kantatang. Umayak ka no umutang iti kwartayo. Tapagabang ko iti badok nga usarak inton coronation mi. Siyak nga min tinangabak, auntie. Nagkuna nga min na kundi kandidata ka? Auntie? Dayta nga min katimadi kada kayo. Feeling rich kayo. Apay, namnamahan nyo latan ti sweldo kas maestra? Nawanak kasano kayon? Auntie? Awan maitad ko, tagda pangaramata kiti kwarta. Ala, agawid kan. Agdiskitar kayo ti sabali. Naglalaing kayon? Da kayo ka ti papanan ti sweldo kon? Da kayo ka ti bibiyaga kon? Ala, agawid kan. Nasiyat na nagtungpal kay tigayat ka, Trinay. Agronda ganyan sa tao. Sikala ka na yun sa siggan na pagdawatan iti kwarta. Ay, agbaybayad damat kit di Iso na laang tamabulanan, sandan to agbayad. Basta may mayaman. Di mo ni kanida. Pagkasang may kanida. Tasinaan ka. Di na kumamat but-but nga niti kasta. Pangasim ka di
Amumot nginayat kan iti husto, Jimmy. No, kasta nga raw. Tong palam amin nga ibaga. Tapno saan ka panawan. Para matlaking ka dagiti ibagbaga. Iso din ka na. Uwan. Kat, saan ta ka di pa yung agkasar? Saan pa ngay na? Tawan pa'y trabaho. Narigat mo na. Nung mga sawa nga awan pa'y natalgit at trabaho. Ang damot trabaho. Oray ba'y. Basta sumapulak pa iti panggada. Sige nga, Rod. Makamu ka. Anya nga, Rod? Rumarta? Intag pa siya? Intalag siya, Bing. Saan tangag pa siya rin? Nung makagatang tayo di masapsabal na. Agawit ta na dagas. O sige. Sikati makamu, Jimmy. Sino di lalaki nga magsarsarong kar ka ni manang treneng, Alan? Nobyo na kanumay. Bakit? Anya? Nasaysayat ko mga ron, nagkasardan. Tagdindin na damot tayo. Kasla sana mapagtalkan, panagro-ro pa tayo lalaki. Apa nga na ibagam de kasta? Jack Corsonada ti gargaraw na. Kasla, adalas lastog na. Nag-amamon di ay ati da nga lalaki? Tiksmit na kanoy di. Ay, kat bagbaga amla taan ni manang treneng. Nga uray ininaw nang sika. Nang runak ko na mga sabwal iti iwas da nga nobyo na. Wen bakit? Kasaritak to. Treneng. Dahil iti bagbagaking ka alat for sale. Kita mo nito yung ladawan, iti cellphone ko. Nan, kita agman. Ni, nagpintasan da ito alote. Saan arangkis? Patan. Wan. Saan ang aginteres iti dahi talote? No, pangit. Napintas a pagpatakdaran iti balay da ito. Nangaro na kit igid ti kalsada. Ken nalakapay, ti panangilako ti gayam ka. Kasta aya. Wan. Mabalin pa yung ahulugan da ita. Gayam ko kit nga ron. Iso nga lang dan. Hulugan da ito yung alote, honey. O sige, sikati makaamaw. Kasapulan ti down payment, honey. Mano ka no aya ti down payment? Ta idis kitarak. Ibagam naman no. Alan, alaan da ka no mat nga kandidata di may akatlo nga anak ta. Anya? Kat ko na di maestra na, iso ka no te makaamo iti magastos. Alakit, makaamuda. Tani, amuda mo't ngawanan tayo. Uwan, maawata na mat kadite kasasaad tayo. Nagpipintas, naglalaing ngamin dagiti anak ta. Bakit? Uwan nga rudla kay. Dagiti anak ta te parabor ni Apo Diyos kadita. Oray saan ta nga naparaburan iti kwarta ta. Nagsisingpat ka naglalaing dagiti anak ta. Iso dati kinabuak nang tanya. Uwin bakit? Pudno unay dahi ta anay baga. Nagswildohan, training. Uwan, masapul mo kadiman ng ti kwarta. Kitwin na. Tani, paghulog ko man ni tilote at tintin na ganda. O sige, alam dun ti paghulog mo. Sige nga ron. Tinak to man ang dalosan tilote ta. Ay, pasensya ka na, honey, ah. Saan ka pala matulungan ang mapanagdalos ichay? Tani, makumiko makiti trabaho. Ang ambayan, tanadan tuwayak, umayak ichay, tapno makitak mo. Sana. Tigi di trabaho ti pamaysam. Tanarigat no mabaybayam. Sabay awan pa'y trabaho. Mababay inakin kan, honey. Ay na, kaslagas sawatan. Anya pila ko matipagbainam kanya. No anya ti kukwa? Kukwa matang, Jimmy. Manang Awan training. kwartak! Adagas gastusak! Adabay bayadak alote! Kuha, manang. Sa anak nga umay umutang, manang. Umay kala ko maawisan. Tadabasit pagsasangwan tayo amakan iji balay. Anya? Nangabak ngamin nagiti talo kakaanak kami ti beauty pageant, manang. Kat adamot kas ana pangabakan da. Isa Ay! na. Imbis nga agparamag kayo, idulin nyo kit di. Di yung pagparamag dayta, tapno saan kayong aguutang. Ha? Agpraktikal kayo man? Di kay kundi lastog. Ulita ka, imbes nga agparamag kayo, agidulin kayo kit di. Tapno dakautan nyo inton magipit kayo. Suron kon! Talaga anayat ti Diyos. Bakit? Saan ta amarigatan amang paadal ka nagiti anak ta iti kolehiyo?
Taammo dati makitinulong ka data. Uwan nga rod lakay. Ay na, pasigmat ngamin nga nasaririt na kita anak ta. Iso nga iskolar di amin. Uwin nga rod bakit? Ay, malagip ko ti pananguy-uyaw ti kabsat ko kadata. Gapo iti nagado nga anak ta. Kaya naibaga na pa idi. Ngawan ka no ti maitulong to dagiti anak ta kadata. Ngam nagbidot iti dayta na ibaga na. Agad adal da pay laeng. Ngam matultulungan datan. Anyan tulangan nga, intun makatrabaho dan. Ay, uwan nga rod Ngam, ikararagta nga sa payla ko mata. Nasaya ato ti pagtumpalan dagiti anak talakay. Kansan ta ko mga agi mula iti sakit tinakam kaniman ang training. Taasaan nga nasaya at agi mula iti sakit tinakam. Uwin bakit? Nasa oklaang matkidi Ngam awan sakit tinakam ko, iti kabsat ko. Jimmy, agkasarta ko man. Tapno agbalinan aligal ti panagdandan nata. Problema nga rod ti gastusin ta. Simple la akasarti angayen ta Uray simple, awan ko rata. Siyak ti makaamo. Aglunak. Saan pa nalpas tulhulugan talo te? Manupay ayat ti udi ta, honey. 100,000 langan, honey. Ngamno ikasta amin ay. 80,000 la ka nun. Anya? Discount tan ti 20,000, honey. Isong agrimidyo ka. Aglon ka. O sige. Aglawnak nga ron, honey. Alan, tulungan nakman amang sapol ka ni Jimmy. Ha? Apay mana? Mapukpukaw nga ron. Diyak makontak ti cellphone na. Idiintad ko ti 80,000 na pagbayad na itilote. Nagpukaw matan. Dakkel ti atap ko. Amang ano hinuldap da, katin salvage dan di asawak. Mapukpukaw? Wano, talagang intarayan na kan, manang. Saan ko apadpadaksin din nobyo, manang? Ngam kasta ti atap ko. Kukwartaan na kalaki di dadya tao, manang training. Anya, di mo man matpagatapan iti dagas ni Jimmy? Abay ko mga ramidan na tigas na kanya kat ayayatin nakday jay? Pasensya kan manang ha. Ngam agbalaw ka kuman iti kasta pa nagpukaw na. Ngam sapay ko mga rod. Nagbidutak iti atap ko, manang. Mabalintag damag, nana. Anya day jay, balasang ko. Sa dino ka din dito iti balay ni Jimmy lakami. Ay, awan matagnagan iti kasta dito lugar may basang. Anya, kunana mo ta dito iti address na. Ay, awan. San may nga mo day tataaw? Anya. Sige nga ron. Agyaman nak nana. Mapanak pa'y. Ala, kuston manang. Di mon sangitan ti awan ka isiskan na tao. Kunak no adan kabing nulig ko iti biyag. Namin ang lilaw naklagayam. Isu tinapnapan na namin na sweldo ko. Lino ko naklagayam. Pati ti hinulhulog a kalote awanan. Binukudan nan. Amangan ki di pa no sana pud no adda hinulugan na adagaa, manang. Amangan no kun kuna na lang dayay. Tapno maikamla iti kwarta. Anya? May bayamon, manang. Saan na bali? Adda kami dito eh. Kan adda dagiti kakaanakan. Saan da ka baybayan iti panagbakit mo, manang? Manang training. Adda kami. Kadwak ti asawak. Kan dagiti kakaanakan. Umayda ka kano pasyaran, manang. Ay, ala, sumrak kayo. Ne, apay kasla agkukurot ka manang. Ay, masakitak ngamin. Diyak man ang mo. Tamanipod inalilaw nak ni Jimmy. Kaslawan mo't gaganay kaya kon. Agkakapsuta ka kanayon. Kat ini nagpa-check apak. Ado tinaduktalan da sakit ko. Anya? Anya, awan kadwak dito'y balay. Malmaldaya ka kanayon. Takasla aklapimpiman. Umay kaagnay iti balay, manang. Ay, saan? Kababain. Kat kumusta kayon ngay? Nagpipintas matan kan nagtataar dagiti kakaanakak.
Pasig da amin na profesional na gito'y kakanaka, manang. Napintasin ti panggudanda ita. Anya, ay kat nasaya at naimbag man. Ayun gayam, agpasyar kami intun bigat iji bagyo. Dahil ti may sa agagaramikin ka, manang. O may da kaawisan. Wen manang, kaya't da ka nga nga ipasyar na gito yung kakaanakam. Uwin manang, makalawas tayo ijay. Tagbakasyon tayo. Pagluganan tayo ngay. At da ginatang dagiti kakaanak amalugan, manang. Naimbagla ka no, paglugluganan tayo. Nukas diyang agpasyar tayo. Aya, nakagatang kayo gaya man itilugan niyo. Nagpintasan ti biyagyo ita. Kat pagawanan da kuma. Gapo iti panangumumsik iti kada kayo. Mababain akon. Mababain akon. Gapo iti magpagag iti kalabas. Awan rupak nga isarang ko kada kayo. Mababain ako, nay. Ay na, lipatan mo day tama na. Tanabayagan ang napakawanda ka. Sakbay nga gisawang tayo iti balikas. Amirisan tayo pa'y iti maminribo. Taamang ano day tanto timangidagal kada tayo. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Biyag, ti tao. Naimbag nga orasyo gagayam. Itagon daway, sagutan da kayo iti sabali manan, napakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Nay, Umayak man nagpalpalimos, barok. Kasyan nyo man ti bakit akas kanyak, ngawan balan ngagtrabaho. Awanan pigsak ngagtrabaho. Iso akasan dakman, limusan dakman. Nay, apay, di na ka man lain lutuan tayo sa dot niya nakmaon? Awan ka na medyo balayo, bakit itang? Awan nga rod makan ni di balay may barok. Ikan nakman ket day. Anyat kukuan dyan mo, di balayo ngay. Nakaturog. Anya? Bigbigat ang nakaturog? Kasi kamuta bakit? Baybayan na ka dyan mo. Awan serbi na nga adda anak mo. Tabaybayan na kamit. Sadot mo't ngamin. Diyan lagil ilad ter aramidin na di balayo. Ikan na ko na itibak makan mo. Uray cracker, noda. Kan kape, kan karne, kan inapoy, noda. Mabit lang. Takitag, no dakilaban. Ta ison ti kanan. Ada si Dana? Awan. Asinamon kayat mo. Wala na. Basta makargaan, titan ko, tanay. Agsarawa talagan. Ala, urayin na ko, dito ayan tiri daw. Tayo nag-alaan ti kilaban. Di kan pastrakan. Tanay. Naansag ka. Di kan sa nagdigdigaws, bakit itang? Ken na iswam sa tapaldam. Urayin nak dito yan, bakit itang? Wan, barok. Pinakan mo mat na ibakat itang, pare Mario. Wen, Marisabel. Kakaasimot nga mindadya bakit? Awan kan kanin na. Iso pinakan ko na. Pinagsidak iti lechon. Ay, mayat Husto ta akin asyam da nga bakat. Uray siyak to pay. Noda kwarta katekekak ni apong itang. Kaslamat ngamin nga awan anak na nga. Baybayan ba't ngamin di anak na? Wen garot awan serbi da nga anak. Tajay lamat maturog teraramiden na. Wan nga roda? En anak na pala nga roda di nga anak na. No baybayan na matlang gayam. No siyak.
Jak maitured abaybayan ti dadakkel ko. Jak itulok ngagbisinda. Isuda ati pang pangrunak nga iwanan. Oray siyak mata kumpare. Saan nga kasla da anak ni bakat ita nga binaybayan nan dyan nanang na? Uwan nga rod awan utang na na imbaganagam. Ay, uwan gayam, kumare. Adda ni kumpare. Awan, napanagtrabaho. Ay, kunak no adda. Adda ko maibagakkan kwa na, mare. Anya nga iti ibagam, ta siyak ton ti mangibaga kanya na. Kwa. Orayik langin, mare. Anya? Ay, mabayag pa nga sumangpad dayjay. Sana balen, masadutak nga minan niya agsublay no nakaawid akon. Iso nga oraya kon. Sige nga rod Makaamo ka, pare Mario. Agkape-kape nga rod, pag urorayam. Sige man nga rod, mare. Agyaman na ka. Lermo! Oy, Lermo! Agring kan! Agring kan na! Aldawon! Mangan ka! Aden siyang pagkuhamakan! Agring kan! Nangalaan nyo iti taraon. Into day tersina! Ijay store! Mangan kan ta mabisin kan! Nabanog ka na torog! Kanan nyo daytan, nanang. Tapno at day pigsayo. Napigsa ako na, tapi nakanda kon. Nanganak iti kilaban kan asin. Ala, mangan kan. Tapno aday pigsa mamaturog manan. Ala, itulin nyo dayta. Tapno adan tumanin ka ninyo, nanang. Ay, si Kangay. Sana balikan yak. Saan ta kapagkatanagan, nanang. Sige ka. Awan ni pigsa mamaturog, nakong. Adda, nanang. Ala, idulin nyo dayta. Tapno adda ka ninyo no madamdama. Sige nga ron. Idadang ko no madamdama. Ta kanan ta adwa. Ikak to iti soy. Tapno mangantay iti adobo. Nay, papanamanan, bakit itang? Inak man nagsursor. Barang makapido ta kiti kwarta. Tapno dagatang ko iti makan. Ay na, kakaasi ka ba't na bakit? Kasla, awan anak mo iti kastangar aramidam. Ada anak ko. Nilermo. Uwan ang sadot mat day diyang anak mo. Anyat kukuan na ya. Nakaturog. Oh, makita? Nakaturog ba rin? Basta damagag no anyat kukuan na, nakaturog. Anyat klase na nga anak nga ay, baybayan nakamat ngayon na. Kabailak ti magna. Napigsa akpay. Dahito lang dyan ko ti problema. Nasakit na wang kargana. Uwan tabi na ibayan na kanya anak mo. Heh, man-mano ti anak akas iti anak mo. Baybayan na ti inana. Awan utang na na imbaganagam. Kilaban mo man ki, Jedita. Ay, awan kilaban may. Impakan ni bakit ko iti aso di kilaban may. Naladaw kamot ngamin ngay may. Agad, oray sana kilaban na. Teka lutluton, no iso. Ay, sana mabalin tay kilaban laang ti mabalin ko ngay padawat. Ay, sayang. Sige nga ron. Tay nagsumapol iti makan. Mabisinan di anak ko. Nabisinan namat matorog. Mandaram ngamin diyanak mo asadot bakit itang pagtalawon pa ikiti di balay yun tawan tumitlat sirbi na sadot nga anak awan maitulong na. Ay, awan maitad ko nga makan. Ibagam ngamin diyanak mo tagtrabaho. Nakaturog nga rod, balasang ko. Apay, saan nga masyan kanya yaw? Bakit kayon? Agkabaw kayo pa yan. Ngambaybayan na nga, pag na kayo te kalsada. Enton naatalan kayo? Nakaturog nga rod. Katre nga ma. Awan serbi na nga anak nga. Naitatao pa lang nga rod no sa dotmat lang.
Kwartaman nga raw. Uray 20 lang. Hey, awan. Nagswerte kay din na diyang anak mo? Wano? Ibabaw na kang agpalimaw. Stop na dakanan yung nga duwa. Ha? Awan asin na kada kayo nga. Ubing paimat. Nasurok lang nga siyang kwenta ti taon na. Kapigpig saan na pa ako mga agtrabaho ti kasya nga taon na. Agaitan mo, wano awan. Awan! Iso nga pasensya kayon. Nangig ko timbagbagam kini apong itang. Bakit? Apay akas jay. Kasla nagdakkel launay tiguram kini tatalir mong anak na. Asano? Nakasadsadot. Ket ori man sadot. Awan pa kibiyangam iti dayta. Tabiyag damot day jay. Dakal ti pakibiyangak. Tada tayo ti mangmangtad iti limos iti inana. Isumutikan kanan na. Ha? Masurunak. Jelamat maturog tararamidan na nga. Ay, wan gayam. May nakumpare mga Mario Tadtay. Ururayan na ka nga sumangpat. Tada ka no ibaga na nga. Saan matan nga nakauray? Anya nga tamot ti bagana kanyak. Kanayon nga umay diti balay. Ngam di nagmat mauray. Kinaldaw samot nga umay diti balay. Kat matukan siguro nga gururay Di na pala imbagagan kati kayat nang ibaga kanyak. Tsaka mo Sekreto yung siguro nga agkumpare Baka for the boys only. Nan, tasyak tuman lati mangdanon kan kuanan ni Jibalayda. Ay, saanan? Makita manan di ang pangasawa na Jibalayda. Ket, man ano kumano makitak. Sa balin tumanan ti panakin ni tayo nga duwa. Baka madibilap tirek na yo. Sapay adam ang pang dadya nga babae. Kasi kamat, kaya-kayat mamat nga kitkitaan jay lopo na, no ag short pan. Ha? Anya ka din daytang ibagbagam. Saan ko nga ramid ti kasta? Anya tamok ngay. Bye-bye aman ni parem to may tibalay. Uramid to yan. Kan nga si katya kundi apa ni jata, jak kayat. Mare, ni pare nga Rimwaran, karuruar na unay. Kasta ka de. Ay, wen, nagluto ni bakat iti tupig. Nangalak iti pangramanan nyo. Ato yo. Ay na, agyamanak, Mario. Sige, sumrak ka. Wen, mare, urayag manan ni pare Diego. Ket no, jak tumaurayan agad. Agawid akon. Sige makaamo ka. Agkape ka. Wen man nga rod. Pagyaman na ka, mare. Anya timpla na. Jasi good. Wen, Sabel. Jay sigod, Lermo, agring ka, nako. Adain siyang pagkwa pansit. Intad niyan shit nga anak ni Mimit. Lermo! Agring ka, tamangan ka ni ti pansit nga intad niyan shit nga anak ni Mimit. Da kayon ti mga nanang. Nanganak ko na. Anda pa'y manok akinan ko. Fried chicken na baboy. Idulin nyo. Takanin yun to na mabisin kayo. Sana. Kanam nga rod. Ala, mangan kan. Tapno da pamig sa mamaturog. Ta, nabsuga kite. Fried chicken na baboy. Nay, anya tsangitam ngay. Di kag sangit Ada ka namon. Di mon sangitan ti pansit. Taitad ko talaga kan ka. Awan mangagawan. Masyanak lagabin kada kayo, nanang. Kakasi kayo ang mapanagpalpalimos iti taraon. Tapno at dalamayawid yo amakan. Gert, napigsa ak mo tamagmag na. Agtaray-taray ak to pa inoradroma. Pasensya kayo, nanang.
Di kay matulungan. Siyak ko matirumbang agdiskitar iti ka din tayo. Awan bail ko. Nakapsuta kan maulawak. Pakawanan ko ba? Di kay may payan itinapinta sa panagbiag. Kakasi kayo matnanang. Sikati kakaashi, anak ko. Masya na ko na ikan katanay. Mabisbisinan ka na ba't maturog? Awan ipig sa mamaturog. Tadi ka matmangmangan. Anang. Nalamangan kawan. Tamadamdama maturog ka manan. Tapno napigsa ka. Kakasi matinak. Di na mo tilawlawatan na. Kapo iti panagkabaunan. Awan mabalin ko. Jakmat kabailanan jag trabaho. Ururayak layangan ti patay ko. Kapo iti sana maagasan na sakit ko. Diyos ko. Sikala ko man ti makamo kay ninanang ko. Di mo ko mabaybayan, Apo. Awan ganas ko namang tutitimakan kini bagat itang. Takas jay madyanak na. Wani nga rod At tapak-tapay nga ba kay babaon nila kay Lermo dyan ina nga agpalimos. Kinasadot na itan. Kakasi tayo agsapsapol itikanan tayo. O may daladawatan. Ngalaing ba't na dyan kay Lermo? Aramatan na dyan na. Tapno at dakanan na. Wani nga rod gapoy ti kinasadot na. Jak inikanan iti kilaban ni bagat itang. Uray siyak. Jak matikik kanan iti makan. Naupayakon. Naroda. Ay, huwag gayam. Ni pare nga Anya nga oras sa sumangbat. Ay, malamton na sumangpat tayo jay. Gusto ka rod sa behel. Taoray ag malmalimak ba't ita diti balayaw. Wana, si kati makamu, Mario. Ni. At tuk-tuk-tuk sa behel. Ang mga nilakay mo. Imposible Malampay nga sumangpat tayo jay. Adya ka, awan. Umayak man. Ay, ni bakit itang matgayam? Awan tao, agawid kan. Asino ka? Basta pumanaw kan. Awan tao ditoy. Adya kilaban niya. Awan! Pumanaw ka ditan. Tawan tao ditoy. Ha? Awanan. Saanan nga nagsao? Pimanaw siguron. Kabaw tumat la tayo bakit? Di na amo tilablabidan na. Di na amo ti mapaspasama kitaglawlaw na. Sabel. Ni Mario. Pinatpatama ng temak. Nay, Papa Nam, Jigo nga asawa ni Isabel. Imayak lang nangan diti karinderya. Apang itang. Agsubliak man na niti trabaho. Nay, kunaknod ka kay di balayo. Imayak nagtrabaho. Apang itang. Ada ka nga ro di balayo. Imposible akalaruam day jay. Ada lalaki akadwan ni Isabel nga asawam. Ha? Bunga nga tanti pa nagkabaw na dagiti pagpagana. Ada kadwan ni Isabel lalaki. Apay, dua kayo ay nga asawa na? Ha? Sige. Tayo nakagtrabahon. Apong itang. Ay, siya naglaslas tawag. Ada kadwan ni bakat mo di balayaw. Nakarikap pa daw. Agkabaw nga minan na apong itang. Ang apay kasto eh. Kalata nagtibayak. Kasla. At damang idordoron kanyang agawid. Ay, agawid ak manlangin. Diyak maawatan triknak.
akong diti parangan mi. Ngam, apay anak karikap amin na tawa diti balay. Kan, nakababa dagiti kortina. Kat, saan mat anak kapadlag tiri daw? Ah, lukatak tiri daw. Nakalaki ti unag. Sabel! Sabel! Nakaturog na ta. Sabel! Ituloy ko lang tatagtok-tok. Sabel! Lukatam tiri daw! Ay, Diyos ka. Pimaspas ti pa nagtibayo ka. Itiri daw ti kusina. Ije ti pagnak nga murag. Ije bakdor ti pagnak karong Marsabel. Ije ri daw ti kusina yo. Aglambang ka dito si Roque kama Mario. Nakita nga nag-request ijakat na lipatak gaya mga inlaktad tay. Anya? Ay, dara sa maaso may Roque ka rin takama. Wen, up. Di ka naglamang, pare Mario! Ala, Ayop kayo! Ulag kayo nagpadpada! Dita kayo! Hoy! Ang subli ka! Ayop ka! Digo, hindi mo kamatan ni Mario. Bebe amon. Awan matmadingay na ramid me. Nag-istorya kami lang ito yung kwartaw. Awanan kay tibail ka! Anay ako. Di ko naman. Jack amaw ti panang rugrugit yu iti ulok. Iti pay lang. Adun ti mang mangag ko. Ngam Jack inkan ka no. Tatakal ti panagtalagkukan ka nga sawak. Ngam Jack laim pagarup. Pudno gayam dagijasa yung gusang. Pakawanan ako, ma. Saanan nga maulit na dyan, Chico. Ala, ako kusam amin na kausmon. Tapumanaw kan, Sabel. Saan ka nagasapulan? Lermo, agriin kan. Adain siyang pagkwasuman. Lermo, agriin ka na tapno na pigsya ka man na maturog. Apa yan na lamis ka ngay? Lermo, malamban ka? Natangkan matan. Di kagpatangkan na. Agriin ka man. Natay ka ka din, Lermo. Apay ngaya di kagkutay. Di ka payagangasan. Natay ka na yan, anak ko. Lermo. Apay ngaya natay ka. Sakko ba, pagkiw mo na amatay. Santo ka. Apay ngaya natay ka matan. Lermo, anak ko. Awan ka na patpagkak nga, anak ko. Tanatay ka matan. Ada kamat gaya may ito'y lamayan, Mario. Wen, natayan ni Tata Lermo. Imayak nagpakawan iti sangwanan ti bangkay na. Gapo iti bagbagak iti kalabas. Makonkonsensya ak. Tayong bagbagak kasadot. Ngam, adamat gayam na dagsin na sakit na. Oray siyak nga rod. Umayak mat lang agpakawan. Jakmat ngamin amo nga ada nadagsan nga sakit na. Iso nga makonsensya ak. Oray siya nga rod. Kan, wan gayam. Di ko masasidag kanyak. Tamang ano agimon nila kay mo. Awanan pinapanaw na ko ni Jebalay may Mario. Iso nga nasayata na kita kay Toy. Data ko mantag din na sinamatan di asawam. Saan, Sabel? Saan nasayatin ramid ta? Iso aditan subyan day jay. Impod no kita asawag ti amin. Kaya't napakawan nakmat. Basta, di ako nululitin pa. Sorry.
Ngam pilyag ta asawak. Kanda kita anak mi. Anya, kasano ak nga rodan ngay? Di ka maumangag daw iti pamakawan iti asawam. Dapat jak. Ama pakawan na kanto matlahay. Agbalbalitan, Sabel. Nangronakit natayan ti tao at tinagtagabasit ta. Yam, adamat gayam nadagsan na pagdaldalanan na. Ditan orayan, nga adadakas ang mapasamag ka na ta. Sa atan to agbalbaliw, Sabel. Sakbay adilawam ti kamali ti padam a tao, kita umpay nga umuna ti bagim. Mga no adda nakarkaro abidot nga ilimlimad mo. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Insurat ni Jenna Almoite, agiyaman kami. Biyag ti tao. Ket ita, isagot mi kada kayo ti sabalimanan apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Masikuga kon, Benny. Anya? Kasano akon. Masikugak matan. Saan ka mo't abaybayan ka? Takdaran ta ti panagsikog mo, Gracia. Diyak kumapay kaya tagsikug. Ngam nakargaan ak matan. Saan na bali? Tadi ka baybayan. Da kayo iti agbaling nga nakta. Agawid da nga roden iti lugar mi. Kuyogan nak nga agpudno kadag iti dadakkel ko. Sige, Gracia. Ay na, nagubing kamutin ang nagsikog, anak ko. Kunam amapan ka agtrabaho iti syudad, tapno agornong ka iti pagadal mo iti kolehiyaw. Ngam nagpasikog kamutin. Pakawanan dak ko matatang. Ikarik tata, saan ko abaybay anti anak yo? Ay, sige. Anya ngay, kat adaditan. Awaton tayon ti ameng. Kahit kasano nga raw, anyak plano, baraw, ikasar mo ka din ti anak may? Tata, awan pa'y ornong ko. Anya, nakurapay kami lang amin, tata. Ken ulila kon iti amaken ina. Ni apong ko ti kadkaduak, ngam adday di probinsya mi. Anya, ay, agpapada tayo nga rod anak ko rapay Kahit anya ngay. Agurnong kayo pa'y nga rod ati pagkasariyaw. No adda pan nakabalin na tata. Wanan kapilitan na nakasta. No adda ko mamabalin may. Duuray da kami di aggastos para iti pagkasariyaw. Awanan kami mo't nga rod. Kanya trabaho may baraw. Janitor iti may sa kumpanya, tata. Kasta Ala maudin to nga roden ti kasar. Agurnong kayo pa'y. Agyaman ak tamawatan dak, tata. Di ka nagsubli iti syudad, Benny. Ha? Ngam, kasanon ti trabaho iti syudad? Baybay amon. Nagbasit tumot laang ti sweldo. Kanayon amadili, saan ka di? Sa bagay matkit di Diti kan, diyak kaya't apanawan nak. Tulungam laang ang datatang kananang kong agtalon. Sige, taoray siya. Diyak mo't kaya tapanawan ka, Gracia. Kailiw ka lakit di. Masapol at tumulong ak iti trabaho dito italan. Takababain mo't kadag iti nakaikamangak. Benny Baraw, gusto pa dayta. Agawid tan, tanay, pangaldaway. Intapay mangan, Baraw.
Sige lang, tatang. Uri umuna kayo. Tas sumarunuak. Anya! Ngam aldawin, baro. Mabisinan ka. Lipasik la to'y paras-pasak, tatang. Mabitla da ito yan. Sige nga raw. Baka mo ka, baraw. Umunak nga raw dahin. Hindi ka baybayag, ah. Way. Uwan, tatang. Lakay, madlaw na kam ni Benny amanugang tanya. Wain bakay. Nadlaw kumutday ta. Sapay la kumaa. Ta saan lang nga ita. Saan mo't siguro, tamadlaw mo't nasingpet. Sa bagay, adamot idadnan. Nanakaman ni Ben. 30 na mutay. Ay, adayo tiba at titawon na iti anak ta. Naimbaglangan Tananakam tinakirelasyonan ti anak ta. Kasano no pada na nga ubing-ubing tinakirelasyonan na. Kasano langatan ti biyagda. Ay, wan nga rod Gama, apay akas jay. Kaslanderan ni Gracia, jay manugang ta. Wan nga raw. Nabambanog nga agapoy ti talaw. Baon-baonan na pailaang no sumangpet dito'y balay. Ay, wan nga rod Nadlaw ko day ta. Talaga nga adda torturay jay anak ta. Lakay. Ay na, nagsakit ti sakak, Benny. Ilutam man. Uwin bakit? Mabitlaan. Tagpalasak biyait, ha? Nagugasak ngamin. Tani, kapitpitak ti bato ka naggapoy di talon. Darasam nagsakit na yan ti sakak. Uwin, mabitlaan. Agpalasak labi. Anya ka matan? Nakabaybayag ka? Nagsakit na ti sakak. Uwin ka day. Umayan. Anday ta. Nakapalasak kon. Nan, tailuta kon ti sakang. Apay akinugtaran nak ngay. Kasano kat nagbuntog ka nga gunggunay? Makapasuron ka mo't nga asawa. Nakagingginad ka. Pasensya kan, Grace. Sorry. Ala, iluta kon ti sakang, ha? Sige, darasam kat ni. Nagsakit na yan. Nagrigat kat nga minan ay atag sikog. Nagado tinasakit iti bagbagi. Sikala ko mga mintang sikugan, Benny. Ay na, pasensya amla ko man ti anak mi, Benny. Nagubsang agsasao. Madlaw nga awan respeto na kan kang asawa na. Maawatak nanang. Pasit siguro ti panaginaw na dayjay. Di mo ruwaman. Ungtam mo nga minsag paminsan. Tapnusan na ka nga anderan launay, barok. Awan problema nanang. Ay ayatek ni Gracia. Ngorean niya pa'y tararamidin na kanya. Ay na, siyak pa'y kati mababain kan, barok. Ay na, awan anyaman na, nanang. Maawatak ti asawa. Gracia, bakay? Agring ka. Gracia. Mabisin ni baby. Pasuswampay, bakit? Matan, makaturturo ka kuna yan. Pasuswambit ni baby. Tamabisin. Awan gatasan. Awanan suswan na kanyak. Inibusnan. Nagrawat mat. Awanan ti padedikan ko na. Anya? Ingkay timplanan iti gatas na. Uray tanda mo ti gatas na dita. Sige nga ron. Mabitlaan, bakit? Darasam kat ni marangrangak. Makaturturo ka kuna yan. Agsubliak iti syudante nakagtrabaho, Benny. Anya? Agsubliak iti restaurant ang nagtrabaho akidi. Saanan bakit? Siya kung tagsapol iti pagtrabaho. Siya kun, tanalalaing ka nga agaw-awir ngam siya. Anya? May mayat tagtrabaho ngam tagaw-awir. Ngam... Di naklapdan, Benny. Palubusan nak, tapnusan ta nga agapa. Nulapdan nak, nasaysaya at lang agsinatan. Ha? Paypayswak timbagak na ipilit mo ti kayat mo. Isabaybay anak iti kayat kong aramidan. Naawatam? Umayak manantay? Nay, si kamagayam, bitaw, kanakan. Sumrag ka. Nag-aawit ka din ni Insan Gracia, antay. Sampay nga raud.
Nabayagan na sana nagaw-awid. Ay, kinapod no na. Kanayon ko ida, makita iti lalaki na ijay syudad. Ha? Lalaki? Wunantay. Kababay, tararamidin na dyan akyaw. Makilala lalaki. Adalang arot asawa kan anak na. Kasi pala tararamidin na. Aniya? Isabagbagan nyo ni Insan Gracia tay. Takababay. Anya lang ti sawon ti asawa na kay numamuan na tararamidin na. Ay, sige ka anakan. Kan amuyon tay. Dakkel ti atap kong agdindin nadan iti daya lalaki. Aniya? Sumurotak mo't nanang. Da kamin kan nitatang yu ti agpasyudad, Benny. Agbatikan biti balay, tapno maliklikan ti riribok. Nanang. Amangan no di mo malapdan ti riknam, katanya pa'y ti maramid mo. No makitam tararamidin ti anak me. Aw-awi ramlaangan ni baby, tamapan miyawid di anak me. Agawid tayo, Gracia. Agur-uray dagiti agamam iji balay. Jaket agawit tatang. Gracia, apay ayakas na ka. Si aasawa ka ngam nakirelasyon ka pa'y laiti sa balay. Ni Benson ti ay ayatak. Amo ka di ta Benson nga addan asawa ken anak mo. Amo na tatang. Awan inlimad ko kan kuana. Apay nga rod anak relasyon pa'y lakin ka no amo na. Ay ayatan nakgayam. Ay sana mabalay. Maasi ka kumamay kadagiti agamam. No awanin patag ni Benikin ka. Ipagpagapum kumalatan iti anak mo. Syakti ka asyan nyo tatang. Maasi kayo iti inawag ita. Anya, Ha? aginaw ka? Uwan tatang. Ay na anak ko aya. Anya day tuyan ngay nararamid mo. Ure ta saan kami mo't ang nagkasar ni Benny? Ngam kasanon ni Benay. Kasanon siya nakyaw. Ay na, di ka lang nagpampanunot matan anak ko. Basta, ni Benson ti ayayatek. Kat iso ti kayat ko apakikanlay saan to. Kaya't ko makasalita ni Gracia. Tatang, nanang. Saanay, baraw. Tamang ano mailawan ka nga agaramid iti saan ang nasayaat. Ay na, wanbat ngamin barok. Kan maysa, saan akayat ni Gracia ti makisarita kan ka? Nanang, apay anaramid na tikastoy kanya. Anya tinagkunanga. Pasensya ka, barok. Talaga asaan mi amalo ko iti anak me. Hangam, agpakpaka si ahak barok Di mo ko maipanaw ti apo ko me. Di kay madanagan, nanang. Saan ko nga ipanaw ni baby? Kanjak pumanaw dito eh. Taorayak nga agawid ti anak yo. Ha? Agyaman akta nag-awid kan. Gracia. Ha? Ada ka duwam? Ala, Benson, honey. Sumrakan. Okay, honey. Apay ngayon sangpit mo dahi ta lalaki dito'y balay. Ops! Di ka agiskandalo, Benny. Ha! Laglagi pam abalay mi dayto eh. Awan karba nga mamang sita kanyak ta saan ta nagkasar. Kan nabayagan na nagsinata. Sininaan kan, nga mapingad da ka lang dito balay. Rabang na, idi imbaga kadikan kayat, pimanaw ka kuman. Gracia. Kandak ka lang ti tiyan ko. Dandani ako naganak. Isa di ka agaramid iti sana nasayaat. Tano dada ka sa mapasama kiti sikog ko. Sikat agsumbat. Papanam nga roden nga'y barok. Agawid ak ije lugar mi. Nanang. Ay na, pasensya ka iti inaramid ka anak mi. Saan mi akanunungan ti kastya nga aramid na. Apaan na kami mat. Nukas di atob ngaran mi. Aklo niklatan tigasat ko iti anak yo. Nanang. Diyak mabalin nga ipilit ti bagikin ko na. Agpakpakaasi aak. Saan mo ko mga ipanaw ti apo ko mi? Da kami timang taripato kan kwa na. Barok. No kayat na nga lang ti putot na. Palubusan nyo nanang. Kan may sa.
Saan ko matla masango ti mang taripato iti anak mi? Tao madanin ti panagpas ngay ko. Jak tumasangon. Ay, da kami kan ni tatang mo ati mga wawer. Kasano nga rod na matulungan dakto ang mga awawir iti pas ngay ko? No damot awawir yo. Ha? Iso nga itad yung ti putot na. Tapno damot aramidan na. Putot na dayta. Iso taripatuan namat. Ay na, Benny, apok. Pasensyakan. San ko mawawir da anak mo? Tasan ako na makagarawan na imbag. Kimot tong kayo mo't ngagpaison, Lola. Pakawanandak ko ma. No italaan nagawidak. Wan, mawatan ka. Tadakit nga ron pamilya mo. Kaasi kayo mo't, Lola. Bakit akon? Panawan mo't siguro na ngay pulang kung tibiyag ko. Saan pa'y, Lola? Agbyag kayo pa itinapaon. No, agpaot pa itibiyag ko. Pagyaman akit di Diyos. Ngumno ipan kon, awan problema. Bakit akmatan? Sige nga rod, Lola. Ikuyog konti anak ko ama panagapla iti trabaho. Agsublyak iti sigod ang nagtrabahwak iti. Lola, naawat akmanan iti sigod ang nagtrabahwak iti. Iso nga ikuyog kayo ni syudad. Ano ya? Ay na, nakapsut ako, napo. Iso nga rod nga ikuyog kayo. Tapno maasikaso kayo ijay. Tapno maasikaso kayo ijay. Adda ba nga kakwarto? Kat ijay tayon nga agnaid iti anak ko. Lola, panawan kayon kan ni Balong ha. Naluto kon ti pangaldawan nyo. Sana bali. Tanasingpet ti anak ko. Saan analikutag? Amunan ti sao. Wan nga rod, nakasingsing pa po ko. Uwan, Lola. Di ub-ubbaan. Tapno di kay marigatan. Pumanaw ka na pumanaw ka! Naumakan ka na! Apay, daga pa kayo manaig kan ni Binsaw na nakaw. Wana, tagrabe mo ti kinasiloso na. Pinapanaw ko na. Anya, Siyak katikaritan na iti sinan? Sinan o sina? Saan ko pagtatakkunan day dya lalaki? kay kasanon ti anak yaw. Katagnaadlat ta diti balay ah. Adda kayo mat kanina nga amang taripato. Inakagtrabaho tap na daygatang ko iti gatas na. Anya, pagtrabaho manan ngay. Kompormi ditan ah. Agsapulak. Ipakitang iti day dya benso nakabalak tagbiag. Nga ure awan iti danak. Tatang, maturog tan, rabiin. Sige lang anak ko. Umuna ka na maturog, wen. Tagripaso akpay. Ag-examine kami inton bigat. Sige nga rod, tatang. Basit la panagano sen. Makalpasak ton iti panagadal ko. Agyaman ak. Diyos ko. Amok asikat akin nakam amin dagitoy. Agyaman ak na nasingpid dagiti amok iti trabaho. Impalubos da nga agiskwela. Bayat ti panagtrabaho kadakwada kas janitor. Para amin iti anak ko dahito nga aramida. Diyos ko. Iso atulungan nak ko ma. Idalan nak iti umno nga aramida. Anya, masikog ka, kunam, grasya. Wen nga rod tatang. Asino ti amat ti sikog mo? Jakmat nga rod makontakan ti cellphone number na. In-block nak pa yan iti Facebook. Anya, asino nga minayad ay alalakay? Taga-anaw? Jak amo. Na minsan la nakadwak day di alalaki. Day ti Facebook tinagamamuan mi. Saan ko unay nga mo day di alalaki, tatang? Anya, unay kan, grasya. Apay aya akasta ka. Naglaka ka nga agtalag iti lalakay. Nga oray saan mo mo't unay nga mamaw? Awanan ba inkit ni dagita lalaki ah? Manangan lilaw da amin. Ay, kitanyagay. Ipasngay mo day ta ah.
Nga awan mabangunan na, nga ama. Ay, ag-eskwelahan ti apo ko yo. Ngam awan pa'y kwarta nga igatang iti usaran na tata. Awan mo't makukwartami iti inam, anak kaw. Apay no padasam ti mapan iti ahensya ti gobyerno. Nga imbaga ni insan maw. Isupay ti iti datulaw. Mabainak. Pagbainam ko ma. Kit para mo't kadagiti anak mo dayta. Sapay masadutak ngagpasyudad. Ano sa mun Isupay ti iti da. Kano maka-apply ka ijay. Amang ano binulan to kanon nga da iti dang allowance dagiti anak maw. Ala, mapanak na rod. Tani, awan na talagang ti amo ka pangalaak iti kwarta. Ay, nagbayag matan ti pila. Mabisina kun. Nag-break samat nga may nandiyan sa para interview da dito eh. Ay, agsaraawan ti tiyan ko. Andiyak ngamin namigat. Uray ko man adabalong ko abiskuit ng aman mo't. Pagpletik lati kwartak dito yan. Next number. Number 168. Ay, isyak day jay. Kore ka. Ni Benny day jay 168. Juan, iso talaga. Api nga da dito eh. Ay, mabainak samutan. 168. Awat ti 168, kakabsat. Ay, pakamuditan. Awan maghanap ko nagbain-bainak dito eh. Ay, isyak day jay. Benny. Ha? Gracia? Si kamot gam na ita. Juan, Benny. Ala, umay ka. Agtugaw ka ditan. Sige. Mabalinta ka dito agsarita no madamdama, Benny. Ha? Wala. Sige. Basta mawaya anak, Gracia. Awan problema. Kumustan ta anak ta, Benny? Nasaya at lata ni John John. Bibo nga ubing. Insarar ko iti pribado a pagadalan, Gracia. Kasta ka di? Di ka madanagan. Tay pasyar kung to ti anak tayo balayo. Saan ko nga ipaidamkin ka? Agyam anak. Naka-eskwela ka gayam. Wen, inkarigatak ti nag-eskwela. Kit naayat unay ti Diyos. Ta nakaturposak, bayat ti panagtrabaho. Kit nakastrekak adagos iti panggadak. Kasta gayam. Ay, naimbag ka pa'y. Ngamsyak. Marigrigata na kitan. Ay, wan gayam. Nabayagan ang nagsina kami ni Benson. Ngam, ada kanyak ti anak mi. Iso nawayaak manan ita. Kasta ay. Kit nasaya ata. Tapno may pamaysam ti atensyon mo iti anak mo. Talaga siguro asaan ada kami tinaikari para iti tunggal maysa. Kan, uwan gayam, pakawanan na ko ma. Gapo iti inaramid ko kan ka iti kalabas. Wen, Gracia. Nabayagan na nalipatak dayta. Benny, malagip mo ka di pa'y idi damo anagam amuta. Idi kabarbaraan pa iti inayat ta idi. Kinapodno na. Nabayagan na nalipatak dayta. Ngam kapotay palagip mo. Uwan. Malagip ko manan. Amom, ad-adatin maar ka idilin mukmag ka. Kastaya. Agyaman ak ano kasta, Gracia. Nalaing ngamin nga agasikaso ti ingungutek unay nga asawa. Asawa? No kasta? Nangasawa kan? Wan, masikugin ti asawa. Kalkalpas lati kasarmi di na panatawan.
Nagasatak nga rod. Takalpasan tinaunday a panagururay ko. Iti-itid ti apo akaginasat ko. Impay na mutlahay. Kahit makunak asya akong ti karagsakan nga asawa dito rabaw ti daga. Ta nakasingsing petlaunay ti inted ti Diyos nga asawak. Kasta ka di. Kablawan ka nga rod. Benny, sapay ko ma. Tagna na yun ti kinaragsakyo iti asawam. Agyaman nak. Grasya.